saint is a bad saint. A sad saint is a bad saint. Actually, alang sad saint. Denge ka na kanang making santo ampong santa. Potang lawan mo't basan in karilang istorya. They are joyful and they are happy people. Denings, pati na ring martyrs. Makapagmulala ding martyrs, no? Ang istorya na ring martyrs, kasulungan dalang to torture. Kasulungan dalang to torture, no? At yun pang sense of humor. Masayala. Some of them are singing joyful songs. Detang psalms, no? Detang kanta keng dalit, no? They sing as they suffer tortures, no? San Lorenzo, Saint Lawrence of Rome, no? Yapin kanu initang itakan Saint Lawrence of Rome, dinerang. Maningin niyang dinerang primer dan dinerang keng metong aside. Yung kaya mismo, italindiking niyo kung ana, bangkanta nga na magpanteya, yung kanakong pangaderang, something mga, atin niya sense of humor. Ipining mo mo ng diling santo ng Rome, the first saint king Rome. Agyo na pang mika sense of humor, balam mo kasi potang makasan metong kaking gino. Ito bang ganap ming binyeng sarili mo kaya? Ganap, itang physical pain, bala mo mawawala, something like that. How can these people, no, do such thing? As they are tortured, they have a sense of humor. Atin lang tula, atin lang saya, kabang papaten mo lang. It means only one thing. Yung uli na ning ganap dang pamakasan metong kingkino, they no longer experience pain, but joy. The joy of being with God, our Creator. No? So yung pinining karanasan da. Nga dining magsalitang a sad saint is a bad saint. Actually, ala naman kasing sad saint. Na uling denge ka na kanang santo, matulala ang pong masaya. Nakanya mo naman yung kasabihan, a religion without joy is no religion at all. A religion without joy is no religion at all. Uling, religion ay piningkakatamong ugnayan king Diyos. Uling ugnayan niya king Diyos, dapat tamong masaya. Dapat tamong masaya. At siyapin niya ning bunga na ning pamakasan metong tamo king Gino. At itiyang panagkat ng ini kaya katamo. Lalong-lalo ng ining panahon ng pandemya. No? Misan, kung akakwento, no? Mangutang iya, makanano ya kaya yung Pasko among kaniting panahon ng pandemya. Makanano ya kaniyang Pasko ngayon panahon ng pandemya. Ating lockdown, ating curfew, no? Alos mi pa o simap, may kapagsimbang bengita mo, no? Alang makapaglakad-lakad aginaldo, alang party, no? Alang reunion. Itang usual tamong kapag masusyaning Pasko. Usual tamong kapag masusyaning Pasko, ay tamo agagawa. Anday pinmangutang lang ini, makanano ya ing Paskong ating pandemya. Well, nung pitutuliran mo, detang Pasko tamo, usual Pasko. Actually, era tutong Pasko. Era tutong Pasko. Pasko lang alay Kristo. They are Christless Christmas. Uling in kaya katamong pigagap, yapin itang tula, saya. Tula at saya ning sarili tamo. Sariling tula ang pong saya. No? Ilapin na satisfying our human desires. They are satisfactions of our human desires, not God's desires. Maka Diyos, pamanusig. Na, anyapin, dakal ka ring Pasko tamo, they are Christless Christmas. Ginamit tayo mo, ing Pasko,
anting meto nga okasyon, bata mong makapagkuswelo, bata mong makapagsaya. Aliwa talaga ing Pasko, ing pagmasusyanta mo. Gawa tayang okasyon. Batang makapagsaya, king sarili tang tula, king sarili tang saya. Anyapin, sabi ko madalas na every Christmas, I keep on repeating it, every Christmas, ing Ginoo, daratang niya kay katamo, magdalayang regalo. Ing Ginoo, darating niya kay katamo, magdalayang regalo. At etaya papansin, uling bisita mo, king kay katamong sariling Pasko. Alayang lugal, king puso tamo. Uling, ing Ginoo makipamalaya, king puso tamo. King kabubusalan, ning puso tamo. King kay katang bale, king kay katang baryo, king kay katamong balen. At dapat tamong palamutyan na talagang mihiliwang klaseng palamuti with all those Christmas lanterns, Christmas decors, with the atmosphere of Christmas carols. Naliway na yung Pasko eh. Yung milyari, may tambunan niya. King kaya katamong makatawong kapag masusyan, may tambunan niya. Yung tunay ng diwa na yung Pasko. Anyapin daratang yung Pasko, tayo man panamdaman ni Jesus, king puso tamo. Kay ba na yung Pasko? What? Nano yung karanasan tamo, patsi kaya rin yung Pasko. Masakit ka buntok, nguling may puyat ka, sobra puyat. Masakit kaya tiyan, sinobra kang pamangan. Masakit ka bulsa, nguling ginastos ka. Ating peka masakit, masakit kalub. Masakit kalub, uling, may kang alagang 10,000, kay bating making regalo mo, $500, parehas, nyapin, masakit kalub. O yan yung apala mo. Ulining kapag masusya na Paskong alayi Kristo. Mo penamdaman itang tunay tula, itang tunay saya. Ning Pasko. Nya, hopefully, ngayon Pasko ngayon na dining trimmings sa rin dining human or worldly trimmings na ning Pasko alalo. Hopefully, may kapasko tamong tutong Pasko. So, yung kikatamong pagpursigyan ngayon Ating Pasko, bisa ka tayo bisa, datang yung Pasko. Bisa ka tayo bisa, datang yung Ginoo. Bisa ka tayo bisa, pag masusyanin yung Ginoo, yung kayang Pasko, uling mawulagaya kaya, uling mawulagata mo kaya. Inyaking balang Pasko, in a very special way, daratang niya kaya katamo yung Ginoo. At sigurado yung datang, at yun na kaya katamo, nung akilala tayo, at tanggapan tayo. At yun na kaya katamo. Anyapin ating preparasyon for days of Advent, for Sundays of Advent. Dining kandilang maglarawan na rin 4 na Domingo tayang pagsadyan. Para mo maging makabaldugan yan. Dishearteningly, ing malilyari pin, Pasko yung mababala i Kristo. So, ining pinanditayti, let us take advantage of it. No? Kining mawala la rin ng human trimmings, ding makayatong sangkap na ning Pasko, now they are gone. Yung Paskong tune, yung pagmasusyanta mo. Munang dili, detang temang kay katamong pigunam-gunaman, ila rin kay katamong biyayan, ila rin kay katamong sagiwan. Tema lang may pasyag, sinementaya ing Pasko, nung nano ing yampang ng mensahe kay katamo, ban maging makabaldugan niya, detang tema nga reta, ila ring balik-balikan tamo, at ila ring gampanan tamo. At makasigurado ko kay kayo, panamdaman niya at aranasan ing panyatang na ning Ginoo. Kaya be, ning tula, ampong saya at daralana kay katamo. So, ining kay katamong pagpursigyan. Let us give now the Lord a chance for this Christmas. Di na tayang pagkakataon ngayon ing Ginoo
Banya naman, ing tunetang pagmasusyan, kanitingal doon ng Pasko. Hopefully, ining Pasko ngayon maging tunay ang Pasko. Muling ingino, yang makasentro, king kapag masusyan tamo. Sana pa intulutan tamo, iting pagkakataon na ini, busal na ning pandemya, ang ikikatamong araranasan. Ingino, iyang munya kabaldugan, kaniting sangkap na ng kikatamong kasaysayan. Masaklap, madalumdum, masakit na kasaysayan ng biyetamo. Ingino, yang magdalang sala, yang magdalang tula, yang magdalang sikanan, at bayong pag-asa, kaniting pandemya, akikatamong araranasan. Amen. Bendisyon na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Alakad tamo po. Manalangin tamo kay Diyos sa ipatang at sa banwa. Amitubot kang Yesu-Kristo ng anak na kay katamo pan magdalang kapanayan king balang tao at saya king balang anak. Nga tamang manalangin, Ginoo, ituro mong akit daka at lukuran king Eucharistia. Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Baning Santa Iglesia, ipalad ni Kristo, anting pagmula ning tula, para king balang anak, at kapanayan, para king balang lalaki at babae, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Baning yato, salpantayaya kang Kristo, at makirake, king kapanayan ng ligaya, at tulang daralana, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Banding sablang pamilya, apakit daing ingat, at panalalang, mga intulid karing anak, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Banitangan, akametong taya Maria, king pamanatad kang Kristo, karing sablang magdulap, kapanayan at tula, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. O Diyos ay pami, kakatman mo kapanayan at tula, ring biyemi kapamilataning masaya ng panyatang Kristo. Tanggapan biyasan ng mitmong lugod, ban kamben ng induna, paluban na kami king ligaya ng kikang kayarian. Ano yung mabibiyat magari, magaman king adanganga. Amen.
Ipulantas mo sa mga nagaya pandig na pagkakalangin tao para kaya. Ipulantas mo sa mga nagaya pandig na pagkakalangin tao para kaya. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, man kanakot kay kayong taon, paging katanggap-tanggap ya arapan ng Diyos sa pangmayupayang totoo. Tanggapanes saning Ginoo iting daon karing gamat mo, ki kapuri at kaligaya ning kekang lagyo, king kaya kataming kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O ginaming malugod, tanggapan mo rin ating ayin, apikalob mo, king kaya kang iglesia. Manano na sanang deity, ilang maging kasangkapan ni kaya kaming kaligtasan. Iti ka na doon may kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginamanatili kaya kayo, At keka ang timuri, itas sila ring puso yo. makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti at karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulad yung pasalamatan da kang parati naman ka rin o ipa Diyos kingalangang katlubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. Pisag na rin sa blang propeteng kayang panyatang dilanin ng indong birhen king kayang sepupunan kambining alang kasimparang lugod. Si Jan ng Juan at alapaminya king kayang panyatang at pipakilala niya karing tao niyang dinatang ne. Uli ning emonanong lugod na kay katamo kitma na katamong tula. Yan ipagsadyan tayang pagmasasyan ng misteryo ng kayang pangabait. Kanita po ang datang ledas na nakatang masigasig makabanti at manalangin. Kabang ding puso ta maglapol ng kapagmulalan at kapurian. Udinita, kambering sa blangkor ng anghel ka rin banwa. Dahil at may kekang ligaya, dahil makibelang tuk ng babi kapurian keka at ngaming ang kakanta. Kapining panaloig pa kang sibulis sa blang kabanalan, nurin itay panegapumi. Itugtog may espiritu man tumayong titipang ambon kadatangayin mi. Ban pa banalanalat para kay kami, gawan na lang katawan at daya ng ginaming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. Bay na kusang loob tinawan ng biyanaking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape. Pero pasalamatan ka. Piraso ni at pinyene ka rin kayang disipulo at nga na kuna niya iti kayong anat ka na niya. Huling iti yung katawan ko amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko.
Makanyan mo naman kay batang minapon, kinuwaning kalis, pasibayan pa pasalamat kay ka. Binyene ka rin kayang disipulo at nga na. Wana niya iti kayo nga at minom kayo kaniti. Muling iting kalis ng kanakong daya, yung daya ng bayo at talangang kang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti kayong kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin ang kaganakan mi, o mapamakadulunggig pa, ang kamatan at pangasubling ng mebye. Darawon mi kaya kaiting tinapin ng biye at ang kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalamatan kaya ka, ang pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo kaya ka. Ikaming gansanang may sulusulok yung katawan at dayan ng Kristo, ipuna na kaming anting metong ng banalay Espiritu. Ganakan me o ikpaing bandala kapulungan mo ang makalaganap kay mabilog ayato. Ban may ganap iya sa akin lugod. Kami ng Francisco kay kaming Papa, Florentina kay kaming aras sa Bispo, ding sablang Obispo pari at Diakono, at ding sablang susuyo kay bandala kapulungan mo. Ganakan mo na naman yung kapatid ming menuna ng pepainawak yung pikong kapanayon ng pangasubling mebye. Idalang mo na sablang mayang mo na beking pakululo mo kitang masalang harapan mo. Pakaluluban mo kengan. Gawan mo kengan karapat na po makamit kong bilang angga. Ban kambenin mo repirhen mariendo ng Diyos. Kambenin ang San Jose ng esposo na. Kambenin mo na apostol sa Agustin na kay kaming patulunan. At kambenin sablang banal. Ang bibiyebye, kalugod-lugod keka, kikikabaning panapon. Apurian at apaligayan da kasana. King kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambenat kayo, o Diyos sa pangmayupayang tuto, kagum ng banalay Espiritu, kay kay sablang dangalan at ligaya, manggaman, kingalanganga. Ngini manalangin tayo nung kapanaligan at lukod kinging pa, karingamanong tiro na kikatamo ng Ginoo.
sagam kinigin sa blang marok, balagod mo pagkalaping kapayapan king panawon mi. Baning ka sa paning pakadulo mo, may timawa kaming parating pamanaripan ng kasalanan, at may kabis kami nga lang kasasakulan king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangapos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at king ligaya manggaman king alanganga. Pag namin Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan nalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Amusan na babalik na kay kaming kasalanan. Noon yung pansinan ming kasalpantayanan ng bandala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapanin ginaman tabi sa kapilanman kaya kayo. At keka antimuri. Yapang tayong uganing kapayapan, king metong at metong. Ni Kristo yung kordero ni Diyos, yung beralo kayong kasalanan ng yatod mo na rin mayawas king apo naning kordero. Ginoo, eko karapat dapat papalawas keka, dapat king kasmong amano at kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umiyaka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbed ng keng lupos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Atinta mo pong second collection ngeni para king katamong church restoration. Dakal pong salamat karing pagkalubyong sao. Announcement po, ita pong misa tamo para king kapitangan bengi ning Paskong pangabayit. At dating alas 10 ning bengi, milipat ya pong alas 4 ning ganingaldo, king December 25. Pauli na po ning pepalwal ng kautusan ning kakatamong provincial government na mika curfew magumpisang alas 11 hanggang alas 3 ning ganingaldo. Salamat po. Payabot na naman po ning kakatamong mayora, karetap keng daratang pong Pasko, bawal pa mo po kanong libot-libot keng dalan, detang anak tamong 15 pababa po edad, at deta pong kakatamong senior citizen 65 patas. Dakal pong salamat. Ita po palang ganingaldo, 4:30 naman po ning ganingaldo. Sorry po, nandin po sabi keng alas 4. 4:30 naman po ning December 25. Salamat po. Ini pong metong kaluguran na dating parokyano po. Bigteksa po, may COVID siya, tsaka ni King Clark, Metro Clark. Ano po kanong karakaldeng may COVID gani? Dadala-dala by shuttle bus. May nasa po kanong kaya na kanla. Menasa po kano kaya nakanlaring mga turan uli siguro ng ilaring luwal-luwal. Ito pong dara ng lida. Itong lapong pamilya, may telangan po kayong COVID. Paipa mo po kano. At ding may asawang po rin lunganak lang. 23 years old, ding anak pababa. Anak la pa, pero may turan lang. At may tela po. Anyapin, kaya po bibiro-biro yung COVID. Dapat tamo po talagang maningat. Kaya po biro-biro. Siyete sana kang grabe o may nakatawan. Siguradong mituran ka at mapupus ka. No? Mimingat tamo po. Panusigantala po rin protocols. Panusigantala rin protocols. Tukyantala po. Para mo naman kaya katam. Itala po kakamuanan ding mamuntukan. Ingatan da katamo mo po. Anya pun bala mo kakartail din kaya katamong freedom. Uling ingatan da katamo. Ita mo sana pagkasala. Kaya kaya katang mamuntukan nung maging istriktula. Para mo naman po kaya katamong kapakanan. Talakat mo po. Ay paming malugod sa panmukeng sumuyo ka, baming pangahintuliran na bangnan, ing kaligtasan. Manano na sana ng iting Eucharistia, iya ing maging alang patan at ming kambilan. Iting anadon may kapamilatan ang Kristong Ginome. Amen. Pangadyan tayo po ing oratio emperata, laban king COVID-19. O Diyos ay pami, lalapit kami keko,
kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamateno karing dakalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mula, reng taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyo, karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalam mo lang alanganggang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga po mi keko, ing patuknangan mo no, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Eso Kristong anak mo, amabibiye ampong magari kambe mo. King kametunganing banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlung, o kabanal-banala na induning Diyos, emo sana pisawiling ngaklis mikeko, king kagulwan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwana na birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin, Ipanalangin mo kami. Ingin naman natili, kaya kayo. at Keko Antimurin. Bendisyonan na kayo ni Maypayang Ginoong Diyos, ingig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Pumaya kayo king kapayapan, sa lubungan tayo sa Sanay Kristo, king panyatang nakikatamo, magdalayang tula at ligaya. Salamat kin Diyos.